Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Of course namiti takhela loko Gagash a hlaseriwa hi ti-fans ta Mr Post endzhaku loko a booke Benny Mayengani the president. So hi ti 4 ta May fike vona Gagash a fika tsala this post ako ni booke Mr Post umotokral ka Gaza shutdown. Of course no one asked about Benny Mayengani. Now I booked Benny Mayengani as you can see ako maswona kona a tlharuketelo. So what's happening hi fike njhani la sweswo swi vangiwe hikuva Gagash a fika a buka Benny Mayengani. Loko mo kha mi nghena ka ti-post ta Gagash hinkwato like hi nghena so mi ta swi kuma ku vanhu veri ku laveka Mr Post vo tala. If you can go there guys, like hi famba ka ti-post ta yena mi ta swi vona ku hinkwavo like majority of the people le va le ku kombiseni ku laveka Mr Post. Let's just be honest. Mi nga nghena guys mi ta swi kuma ku vo tala va le ku kombiseni ka swona. So hi swona swi nga endla ku hi ze hi fika ka that post. Ti-post ta Gagash hinkwato loko hi kha hi famba la a hi fambeni nyana kota ku cheka na tin'wana to talatala nyana to fana leti rin'wana kha ni vona laha ni vone vanhu va kha va kombisa ku va lavetela Mr Post loyi na un'wana la Mr Post. A lot of people here. Mr Post vona la futhi leti nga longoloka la Mr Post as you can see letin'wana ti tele ku dlaya. Hiswo swi nga endla ku hi ze ya fika ka post liya i ku Gagash i le ku hlaseriweni vanhu va le ku laveni ka Mr Post, right? So i zame ku va a justify ku tsala this post. However a yi changa kahle. A hi nghene ka ti-comment hi fike hi vona comment leyi nga fika yi tsariwa hi Makhayingi ni swi vona ku this one actually makes sense. Yi nga fika yi tsala ku a wu nga ri na peace na Benny Mayengani. That's the reason we did not bother ourselves to ask for Benny. Hi leswi a nga fika kombisa swona loyiwa. Loko ni kha ni sikola mi ta mi kha mi hlaya swin'we mi kha mi swona ku himpela they are against him. So ku endleka yini swi make sense. Nkarhi luwa loko Gagash a buka Mr Post le ebundukral a na ha swi tiva ku ve loko oloveni na Benny Mayengani. Hi leswi a hi swi tiva and hala tlhela a hi swi tiva ku Benny Mayengani i bukwini le Palms obviously. So a ku nga na debate ya nchumu kwani ku Benny Mayengani obvious a ri Palms swo swi make sense ku Mr Post a ebundukral. Hi leswi nga fika swi endleka. So now the problem i ku Gagash a kombisini ku yena a nga buki artist leyi capture ti-event organizers. That's the whole issue yi nga kona la. It's not like vanhu va zonda Benny or anything. I ku Gagash leswi a fika a vula swona. So mi kume ku loko a ri karhi a hlasela Gagash Gagash a kombisa ku hey yena nga la ku va captured ivi a gaina ti-fans to talo leti zondaku Benny na leti ti favor-ku Mr Post. Hi leswi nga fika swi endleka. So now there is a problem because Gagash i na fan base ya Mr Post ka account ya yena mara i fika a buka Benny Mayengani the president. So sweswo vula ku Gagash is captured hi ndlela yin'wana na yena hi ku hi vulavule ngopfu swona to be honest. Wo reference leswikweti swi kota ku twiseka swi ya kwini. So swi vula ku na yena Gagash obviously is captured because sweswi i busy no buka an artist leyi pfalelaku yin'wana artist handle ku lokeni yena a nge pfuka a endleni sweswo. That's the whole issue here. So loko ni kha ni languta ti-comments to tala Gagash i le ku hlaseriweni guys, i le ku hlaseriweni swinene hayi like I don't know i tlhatsana na leyi post la Gagash i le ku hlaseriweni like I'm if yi ta chaka kahle na ve le ku kombiseni vanhu ku is captured. Wa ka ti-comments mi ta swona ku mina I'm not like mina ni munhu wo hemba ma swi tiva ku mina ni buff swilo swa fair a ni munhu wo ta teka chance. So hi sweswo leswi mhaka yi nga yimisa swona Gagash i fike swi twisise mfo vanhu a va ku zondi i ku wena i recruit vanhu i ku wena you're not captured as an event organizer. However sweswi you are captured. It's not a problem ku va i buka Benny Mayengani. However vanhu va languta marito ya wena lama i nga mavula. Your event organizer leyi buka ku artist yin'wana kuve artist yaleyo yi lave yin'wana yi va yi kha yi capture ti-event organizers swa ku na wena i captured. That's the problem and wena i na fan base ya Mr Post. That's what you need to understand. Loko ri mi nge subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.